bayafa ke abo bantu ngabo bayafa abantu abangaka ababinayo imishini uthi lento bayenzayo ngisho uthi hayi manje ngisho umyeni lo wami balibandla eliphume kwelinye uthi ke le ndlela benza ngayo apha kuwo kwafundisa abantu indlela abafunde ngayo kodwa kubani ababesenza ngayo kuyadependa kwabantu uprogram yembali ufunde kubani indaba ezilungile bani utishana ngani bani umuntu oqeqeshileyo ngoba uyilento ufuzile nje ngula abantu abazohamba phela behlebo sebenzohamba yakuthembisa amka sekumbe abanye umfundisi ududwa kuzobakho ozobaza xa besifumanele uthi kuma unento ozoyithatha kum noba uyithatha ndonke but khona uzoyithatha kum nawe unento ozoyithatha komnye iza kushape uphumule lento iyo namhlanje udinga ukuba into mind kusho ukugoqa mamela ngokusiya angiqasha ngokusiya now uma izinto zifike apha bazifike apha engqondweni azathayelwa kuselithuba ziyehla ziye into your heart zifike phana ikhona iverse elithi ligade kuni kungatyaleki ingcambu yokuhaka ne bitterness yenza ngosho umuntu oyehla ngakukhubekisa eqala ukuzila kuhlelana then wena ithi iBhayibheli lingatshoni ilanga ungamxolelanga then iselapha engqondweni ngexesha duration isipha elangeni wena udecide ukuba ulale usaphethe lento uyajojwa kodwa sinelife lingajobekiyo angapha amakhola ajobekileyo angapha kwenkonzo zonke ube kuthiwa uyaliwe endaweni ethile abafana endaweni ethile yonke izolo kungajobeki mamela xa ujobekile ungaxoleli ungagqithi ezintweni ubathela ngelife lingajobi uzongcolisa nalento onayo apha phakathi uzoyiqhumelela lento onayo apha ngoba yona ikhona but igqunyelelwa indlela ingqondo yakho eyiyo nentando yakho indlela oyenza ngayo indlela inhliziyo yakho yenza ngayo iphumelele emzimbeni wakho mamela lenza xa umuntu ejobekile iBhayibheli lithi lowo ojobekileyo njengelife elingenakuthini elingenakujobeka prepare ukuya kwaYesu ithi lowo ojobekileyo yonke into kuye ijobekile ujobeka apha engqondweni